Kemarin nggak kesel gitu, aku lagi arwah. Wah, kau semenjak Tangerang tua tadi, karo kau alek kerja melar, kerokin sangkolan raja Roma, kalau ntar kena kena. Aduh, udah megap pinagana. Patah dek sekali, pah Jepang. Ku tak biasa na dena. Udah megap ya. Be, ketibi be. Duh kakek pan. Cek lah sama ketibi kita nyaki. Tajuban. Ketibi ya gitu. Aduh pan. Kok cara apa kopeng nyaki cepan? Pas tak ngidi. Iko peng bi. Cek lah mereka bela ketibi katanya boleh. Bayan jak bi. Tahu benjerengkong di jeru bi. Aduh jak kaki pan pah lah bola tok. Bi, andi rokok bi. Ken marina ngakan tandi rokok ngelen nyari jodoh bi. Duh marana genapan. Jalan mau taruh kong kok kita nyaki rokok. Oh marapan. Man, tangla jangan kita satak lagi. Oh iya cong lo perlai kala akhina. Pan engkau keluki ngala lajang na tangale pan. Oh iya bi, siap bi, siap bi. Tunggu din aja pan. Iya. Udah bisa. Beli rokok. Aduh. Irfan pakun sa akalaan roa. Aduh, taning torot ria. Mampas terus de iya. Keluki ke bala kemajadi ngerudeki. Lama hari bi. Aduh iya pan. Ya, munde yang kok kimol ya bi. Aduh demak apaan? Ngantuk tak kuat bi. Yaudahlah kelung kok kimol ya bi. Oh iya lah pan. Wah kan, tang pesele kala ongku birpan. Aduh, kalau kita rokan ropi engkau kah? Apa kelakui? Kaki ban. Ada kan baik ke bayan deh. Aja tujuh beda rokok ngapa je? Oh iya. Ropi pas gawat pas harukan Surya. Pas ben kopi ne bareng. Selangkong ni. Rokok ban. Injong ko taruh kong Surya ni. Legenteng dah. Siapa? Kopi. Duh, dem matang rokok tu. Are Irfan di sengalari. Sudah tang rokok tak luang. Duh, aku jatuh tanda ke rokok Surya. Menjawab tangan di segala tu. Awi. Oh, tajo bi. Awi macam ke kau tu bi. Irfan tak ada lagi bro. Badan nak hibur bi. Kentang rokok baik bi. Aba pada Irfan hiburu dari Roma kentang pesek lagi Duh derem bi. Duh bila sambu Irfan bi. Aduh tahu menengko kene sergi Irfan Mumpas sampai Irfan kacambuan ke dereng luar mun temu ku tabas kol bi orang. Iya mun ke dereng tia kenta arebutan polan lestretanan daya. Bi. Daya bais tiar kan Irfan juga lah tandi orang tu mayu pas kebala ke majading sekali malai bela ipi majading pola paham bu Siapa yang jadi bi? ya tu imam ju tak tahu kena kaki. Oh imam ro. Iya Ya mayu bi, pahintar bi. Kor kaki semua bi.
Abuh menurut sanji gampang beging kore. Kor kaki noro Iya mayu. Ih mayu benda ya. Aja makan berkah situ enggak. Teh. Sapu dulu. Oke, Jo. Iya, Teh. Apa yang laku, Teh? Bagian anu aja meragan berkah. Atau juga dulu. Tujuh dong. Beda berapa, Jo? Pernah kena jong-jong? Enggak, Teh, kan engkau kena di warlo. Oh, pernah apa macam bagawan? Anu, pernah kena kaki lampau kalah anteh keding kesekanjaan. Siapa, Jong? Ya, Irfan kaki juga. Wah, meramun taong guan, Jong. Tang Irfan juga. Nak kena dinas, Jong. Nak kena soleh. Tak mungkin. Abah, engkau ngebeler teh. Benikan de remah, keniser. Ken takut tepaka apa sih? Ben poleng kok ngebeler ya. Polanan lebih ada buktena. Mun tak ada buktena engkau kering ngebeler gak ke deh? Bukti apa, Cong? Kayak ngetelak tibi ke Irfan sakalan ya. Abang jaga teh, sehari setir ya teh. Tang pese ben rokok bi kalah teh. Ngetelak tibi Cong. Iya teh, iya Irfan sehari laku ngaji yeto teh. Mun tak tahu teh. Masa, Cong? Ya udah mun tak percaya kok mulai bae teh. Iya, Cong, engkau percaya, Cong. Kaki Irfan mikol lebaran ni, Cong. Kin pating-palting Cong. Iya teh, boleh teh. Pola mak paham bu teh. Iya, Cong, isi kelangkong, Cong. Iya teh, kau mulai mulai teh. Iya. Isi boran ya, Cong. Iya, depan ini. Aduh. Dia makan dia penakan. Aduh. Pateng-pateng dah kau, Cong. Beri rumah nak, Cong. Kaki man. Iya. Tuh man. Apa man? Tujuh. Kaki ngaji kelakon siti, Cong. Ada apa man? Cikin mano engkau tahu kape. Kakampu kalaan ni sekancaan. Cang siapa man? Cikin mano lagi ini tampileng boleh biko. Nah, ada, Cong. Mau kelakuan ni benian saya kelako. Kakek tandiring tu, Cong. Reng tuan kakek mati kape. Umpah kelakon kaki tu ngaji ya. Nangis ciling tengkan kakek. Kotai ngaji, Cong. Ngiding ya. Iya man. Hei nga, coba lagi boleh. Kayak mumpah ibu lagi boleh. Kayak tetak atau anak aja. Man. Apa yang nyecer? Kok dibodoh koi. Aja.